Reka nanone twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV mu nkundire tugaruke kuri aya makuru atugezeho aka kanya. Ni itangazo risohowe n'ibihugu bikomeye ku isi ndetse harimo na Amerika. Kuri ubu rero byasabye ariko impande zose zihanganye mu mirwano irimo irabera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhita ihagarara vuba na bwangu. Turaje rero turebereye hamwe byinshi mu bikubiye muri no tangazo risohowe n'ibi bihugu bikomeye ku isi ndetse na Amerika. Riba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tugende tubana gatanu kuri gatanu. Leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'i Burayi EU n'Ubwongereza byasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero bikorwa byibasira abavuga Ikinyarwanda nabyo bigahita bihagarara ako kanya. Ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze igihe kinini rigaba ibitero ku birindiro bya FCM23 muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru no ku basivile cyane cyane abanyamurenge batuye muri komine ya Minembwe rikoresheje indege z'intambara na za drone. Tariki ya 2 Mutarama 2026 ingabo za RDC zagabye igitero cya drone ku nzu z'abaturage muri centre ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, apfa abagera kuri 22, abandi benshi barakomereka zitwazaga ko iki gice kigenzurwa na FCM23. Igitero cya drone kandi ingabo za RDC zagabye kuri FCM23 hafi ya centre ya Rubaya muri teritwari ya Masisi tariki 24 Gashyantare 2026 cyatwaye ubuzima bw'abarwanyi barimo Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. AFC kandi M23 yatangaje ko mu gihe ikomeje kugabwaho ibitero yafashe icyemezo cyo kujya kubikumira iyo bituruka, yohereza drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka muri Kisangani tariki ya 1 Gashyantare n'iya 1 Werurwe 2026 kugira ngo zisenye ibikorwa bya gisirikare bihategurirwa. Ku wa 5 Werurwe 2026 EU, Amerika n'ibindi bihugu byibumbiye mu ihuriro ICG rikurikiranira hafi ibera mu karere k'ibiyaga bigari nk'Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, Denmark, Busuwisi, Swede byatangaje ko imbaraga z'igisirikare zidashobora gukemura amakimbirane. ICG yagize iti uku kurenga ku gahenge kurimo gukoresha drone mu bitero bya gisirikare binateza abasivile akaga gakomeye. Impande zose bireba zigomba kubahiriza agahenge byihuse zigasubira mu mishikirano nta gisubizo cya gisirikare cyakemura amakimbirane. Iri huriro kandi ryanasabye abo bireba guhagarika kubiba urwango, ivangura n'ubugizi bwa nabi bikorerwa ubwoko bw'abanyekongo barimo abavuga Ikinyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa bishyira ubuzima bw'abasivile mu kaga cyangwa bigatuma abaturage batabana neza. Riti ICG iranahamagarira impande bireba guhagarika kubiba urwango, ivangura n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abarimo abavuga Ikinyarwanda n'ibindi bikorwa bishyira abasivile mu kaga gakomeye bikanasubiza ubumwe bwabo. ICG yagaragaje ko ibiganiro bidaheza bihuza abanyekongo bikenewe kuko ari byo byabonekamo igisubizo cy'amahoro arambye muri RDC. Yasabye impande bireba koroherana kugira ngo ibyo byose byavuzwe bizashoboke. Ngayo nguko rero itangazo risohowe na Amerika ndetse n'ibi bihugu bikomeye ku mugabane w'i Burayi. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi, kandi wibuke no kuduha igitekerezo cyanyu gishima kitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Makuru yo nk'aya ngaya Deep News TV kandi ari breaking news nakagaruka.